Hello everyone. Ma'am ngasi X ki current feelings ye ngasi ko. X ki current feelings, current energy, current situation to ye ngasi ko. Nagi X se nangonda miss ta bra to ye ngasi ko. Ado magi name initial name do nya choose to biro ko. SCEGIKMOQSUWY ko. Group 1 and group 2 ko. Ado group 1 dagi horsi ko. Khanbiro magi name do ko. Okay, let's start. Viewers ki magi X की current feelings and current energy current feelings ani yung asiko magi masi na una ka ukhrabra agi viewers ki magi mugi X se universe please guide oh nangi X se na una miss tawbra haragadi yam miss tawe nang yam miss tawe kayo yam na miss tawe masi hujikan si yam na una regret ka tajabado nangbu yamna miss tawe nangi past ki memory no bani gido adu hanna hujikan se mana yamna haidi ka haini ningjanga ga masa mathanda dum hanjabado past ki memories miyam amna mangonda omsellaga leibado ko nangi nusi ba memory da mangonda lei ko do aduga mase masa mathanda anxiety depression yamda lei ko yamna regret ta jabado nangbu yam nusi na sonjabado numai tawe ko adubu mase nungai bra ha ga di nungai de ko depression da lei ba nangbu khalla ko ina nanga pau phona khidra mark se lapna khrabane ba mase ko ado se करीनो यामना मासे नंगे पास की मेमोरी दो खल्लगने को याम नुआइतबा स्ट्रेस मासे नंगोंदा बिट्रेल तोरम माले पास को मा नंगी एक्स को मा नंगोंदा यामना नबानी ब्रेकअप ओगिबे मरमदी माना नंगोंदा बिट्रेल तोरम को अदुमबा दो मंगोंदा सु सेम मासुने अदुगी कइनो दो फंगबा माले को हदि फंगी हाइगद्रा दो नंगी मतंग दसु रियलाइज ओरपदो याम थिना रियलाइज ओरपदो अदो मासे हदि याम पेन द लेको याम पेनफुल अमदा लई yengsi ko do mase nangonda yamna nangbu ningthanga ga pe noi bane mase ko aidi karma na mongoda nangi sweet memory mi am ningthangan ba nangonda betrayal tawram bagi nangonda past nangonda nunga helam da basing do ko adu mago do masa mathana khalla yam pe noi jabado ko se nam thati na pen da lay ado yamna nusiba memory nangu yam ningthangi nangi hanagi past ki message call adu mago do dum hanna repeat tawgi yeng ba hai tare ado mase nangonda yamna haidi yeng ba hai tare hujkan social media da nangonda yam yengak pare yam stalk tawbodo nangonda ko manonda miss tawi ko ado mase miss ti tawi ha bu ante yengsi lakhadra antang yengsi ko magi current situation kari lay ke haido se nabani gi matang sida yam su toxic oisan gi ba male yamna su relation gi matang da yamna su toxic oisan ki ba aduidi yamna su kari hani yam toxic oisan ki ba hai tare ne amana mangangsan du mai na tawbodo ko aduidi se mina su yamna nabani gi relation de thugai na ba mina su khara sinki ba male ko ma kari kari na haijan khosal laga nabani se relation de thamba ya de haina ko ado hoji ma se masa matha de hiloi jara ko do nangi matang da nanga mu puningak ko do pas na ona mana na onda lalam ba kari kari do ningjanga ga ani puningak ko do ko mo ko university site ge mo na message haide mo onda hil ohen ba do mo masa matha da mo onda hil ohen ba do haide nangi realize myam ohen ba do mo onda ko do nangi se pas da yamna kari hani yamna toxic relation ni no ban gi relation yam toxic oi khiba mina ye khai thing khai gi ba relation ni ko ado ma se no onda miss ti tawi yam miss taw khre yam realize oi re yam su toxic oi ne thugai khiba ni no gi relation se do hoji amuk lakra amuk lakhadra phangnarakadra no bani yes phangnarakani ko so shodana phangnarakani ma nangbu haidi pas ki nangi nobani na matam khara tang oi suloina rambado adumodo yamna ningthanga ga miss tawi ko nangi person se hoji ti kari haine ma se thamoi de yam nungai da bodo ko mapan dadi egoistic amaga loin haidi kaim tawdo ba sabado ko mi mayam mamang da ga tawbodo ko adidi ma se nangon dei chakhiba matam da su yamna ego wanga takhiba male ko nabani break up oi matam da ko ado hoji ti ma se yam thina miss tawi ado makha taba yengsi manangu halakadra haiba sidi ko yes halakani hai ko university site gi da bani new beginnings ama amtang future da kana gumba third party like da ba mioi singi di ko amtang haidi ke nobani se new beginnings ama hon na pi gani ado third party situation amana su nobani se haidi min su toxic oisan ki ba adugumba na ne ba ko nobani kaina ki se ado new beginnings di universe na pi ri ko amtang ni nobani phangna han gani hai ko future da amtang ni unahan ba phangna han ba do ko ado nang ma se ngai bana phabra ha ba du ge matang amtang yengsi ko haidi ma se nangi ex se nobani se ex na no de amna su miss tawe ado lak su lakani de hai ado nang na ma se ngai bana phabra yes ngai bio ko nangi ex se haidi lakpadi lakani aduga ma se phat launa lakadaba haidi ningak pada
lakpa mi ni ma se ko ninga pada lakpa chat pa mi se se nang na kya tha ba thamoi da bani ko katang khang nang katang nang su na sa gi ke khangan ba ta ba ko se nang gi person se nang gi ex se nang da kaw de hojik su nang bu yam na miss tawi nang bu yam na realize oire nang gi matang da ado nang da yam nu si nang da lakani ado nang ngai bio ado ai di kudak ta ma se matam leite bangon da sum matam chat kani sum matam lakani ha du gi matam leite ko falang na mana nang ni ha ko matam ado da falang na dum paw ko ko do paw khini hai ko sini ex ngai du na leijaba mioi singi ko ado ma se lakra ha ga di nang da miss su tawi lak su lakani hai ko sini ado lore that's all group 1 and group 2 gi mu yang se ko se group 2 gi magi initial name do ina choose to biro ko dangi person do and si card yang se group 2 gi se nangi ex ngai du na leijaba nangi ex so manong da Mr. Bra hai do ko card se reverse thokle se nangi ex se nang da Mr. Bra ha ga di do new beginnings lakani hai ko aduga ma nangi matang da haidi nangi matang da hangba khopa ma masu adum tawe ko mi ngode advice tawbo ko aduga ne ban ngi marak da nuai na khidaba leibadu adum ko muning hanna ning thenge ma se ko adu matang da matang sort taw ba ne ban ngi marak da nuai na khidaba leira ba jai ko adu new beginnings ma lakani hai ri ko takti lakani hai adu ingsi makha ta ba magi current situation current feelings naban ngi marak da nuai na khidaba punamak to adu kauna raga amtang magi thamoi da hanni hanna adu gi nuai da adum lehelle naban ngi marak da nuai na khidaba leibasing do adu punamak to mi hai ba se ko mi lalamaga su ma lalu ra dine ko mongonda santi lehen dai do mongonda mingonda lal ma masa santi leite hai do ado hoji ma se nongonda hai dine ban ngi marak da nuai na khidaba sing punamak to kauna raga new beginnings amuk lakning ba nonga amuk relation se adi hana gumna naban first ta hana khangnaram ba do khangna ba dari am phajana khangnaram mi naban se hugulak ba da ko beginning new beginning saidi first hugulak ba matam do ko aduga naban se yamna nungai na haidi duga nungai khibodo dubaina hojik mo ko new beginnings hauning akodo ado ma hojik nangbu yam miss tawe nangbu ningchange nang nobani marta nungai na khida puno to kauna raga amuk relation se phaja halaba phaja hanbagi matang da khalli ko ado nangna nangi side tagi haiba hune ko asigi mi se lakti lakani nangonda sorry di haiba ngamdraga so lakti lakninga ko aduga masagi ego duna ne ko lakpa ngamdaba ego yam wange aduna manong da sorry bo haiba gamde asimi se ko ego wang baduna ko ado sorry bo haiba ngamjade manangbu nangonda haidi amtang chap manana equal gift ti ba pame haidi nangonda amtang chatning bado ko ado nangi side gi message kai lege habda se nang hanana sigi relation se ko yamna heartbreak oyangani nang heartbreak hanjina nangonda thamoi kai ba nang ba nungai ta ba nang bado ko se hanjana heartbreak oy ado angkom hanjana no bani relation se kari hani future da su du yamna fana di ude ko amko su dum past da no bani nuai na kidaba puna mak do amko su dum kari hani hanjana ba ya da ba third party situation amana amudum ja da ba lei ko se kari no sumaya ya da ba lei se amana ma haijan amana ma yam toxic relation onya tawi ko na so adum oira kadaba male no relation se ko ado isana so adum khangbane isa gi relation se aina hodi chali ba relation se aina nang ngai jari ba mi oi do ko nang gi ex ko asigi mi se aina ngai raga di amu hena mi na su yam toxic oigani oiroi si isana adum khangbane ko aduna kadai phobo connected ba adum comment so adum haibira mo ko new beginnings ti pia ba pira so yam toxic ba relation amani ba ko aduna lakti lakani hainangi mi se ko ado yam ego oibana pau phorok ngamdabado hadi masagi self respect down oi khani ka haina adum khanjabado adum hain tawe ko ado asigi relation se nang se hani hana heartbreak oibadi nang oigani past oibado maina se yana daba hadi yamna hadi chaw na nungai na daba hekta thopa nang na hekta thawai chakpa nungai tabado de mina so amana maso ngangjan mo khosan ba tawbado ko se amuko so dum no contact leine abana bani se ko aduna asigi relation se future ude ko aduna nangi ex ngai duna leidaba mioi do ko ngai biranu ko isagi bungsida mo bon tawbiro alamtang last oina asigi relation se ko jamna nangonda wahanba nungai taba oina uye ko asigi relation se chatpa matam da ko amuko so message sai babu nangi ex ngai duna leiba mioi sing do ngai biranu ko haidi aigi si story se ka sana raga di adum comment ta habiramo ko jam toxic oiba relation mo oina tawe ado comment ta habiramo that's all for group 2 ko thank you bye bye ado anoba aigi video sibu phangna bai chanaw sing anoba phangna biraga di ko adum subscribe to san biramo ko
이진아우진. 땡큐. 바이바이.